ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар ҷаласаи навбатии ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент натиҷаҳои фаъолияти соҳаҳои гуногун баррасӣ гардида барои ҳафтаи нав дастуру супоришҳо муайян шуданд. дар толори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи кории назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар ҷаласа нахуст вазифаи супоришҳое ки аз ҷониби муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода, зимни ҷанбасти натиҷаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии вилояти Суғд дар семоҳаи аввали соли 2026 оид ба таъмини босуботи рушди иқтисодию иҷтимоӣ, истифодаи мақсадноки захираву имкониятҳои мавҷуда дар бахшҳои саноат ва кишоварзӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, вусъати кишти зироатҳои баҳорӣ, иҷрои нақшаи андоз, ҷалби сармоягузорӣ, вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ ва бунёди иншооти ҷашнӣ гузошта шуд. аз ҷониби раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба таваҷҷӯҳи ниҳодҳои марбутаи шаҳрдорӣ ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳо расонида шуда, барои бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт ва иҷрои саривақтии супоришҳо дастур дода шуд. дар идомаи ҷаласа дар ҷараёни гузориши муовини раиси шаҳр ва пурсиши масъулон рафти кишти баҳорӣ, хоса картошка ва дигар зироат дар хоҷагиҳои деҳқонӣ таҳлил карда шуда, раёсати кишоварзӣ, идораи кумитаи замин, раисони ҷамоатҳои деҳот муваззаф карда шуданд ки кишти ин ва дигар зироатҳои баҳориро дар муҳлати мувофиқ анҷом дода, барои ҳифзи майдонҳои алафи юнучқа аз ҳашароти зиёновар тадбирҳои фаврӣ андешанд. ба ҳайати комиссияи шаҳрии даъват ба хидмати ҳарбӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои пеш аз муҳлат ба иҷро расонидани нақшаи даъвати баҳорӣ изҳори сипос карда дастур дода шуд ки ба даъвати навбатӣ ба хидмати ҳарбӣ аз ҳоло омодагӣ гирифта шавад. ба ниҳодҳои марбутаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, шӯъбаи маориф, хоҷагии манзилию коммуналӣ, шӯъбаи ҳифзи муҳити зист барои таъмиру таҷдиди биноҳои садамавии муассисаҳои таълимӣ, вусъати ниҳолу гулшинонӣ дар шаҳр дастур дода гуфта шуд ки 85-солагии шоири халқии Тоҷикистон Лоиқ Шералӣ дар сатҳи баланд таҷлил карда шавад. дар ҷаласа пешниҳоди прокурори шаҳр оид ба рафти иҷрои стратегияи миллии мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ба саҳми ҳозирин расонида шуд. ҷаласаи кориро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо таъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият дар муҳлати муайян гардида иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрамова ва Талаб Шотошев аз дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакент. طبق نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند روز شنبه گذشته رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با مراجعات شهروندان شناس گردید و مسئولین را برای اجرای مراجعات‌ها وظیفه‌دار کرد. در اساس نقشه کاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند هر هفته روز شنبه روز قبول شهروندان از جانب رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده گذرانیده می شود. در روز قبول نوبتی رئیس شهر نخست مراجعت یک گروه ساکنان دهه بیدک جماعت دهاتی کوسه‌تراش اوید به دادن زمین نزد حولگی مورد بررسی قرار داده شده برای آموختن و حل قانونی آن جهت تشکیل گروهی کاری سپارش داده شد. در رفت قبول شهروندان همچنین مراجعت 11 نفر اوید به حل بحث زمین، بهداشت شرایط منزل، دریافت جای کار، رسانیدن کمک مالیوی و دیگر مسائل اجتماعی شنیده شده. برای بررسی و حل آنها شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر رهبران تشکیلات و مؤسسه‌های مربوطه موظف گردیدند. ضمن قبول 15 نفر مراجعت کنندگان ماهیت و راه‌های قانونی حل مسائل مورد نظر آنها فهمانیده شد. برنامه را ادامه می‌دهیم.
در تالار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با اشتراک نمایندگان پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان وابسته به اجرای نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر مسائل مهم ملاقات دایر شد. با مقصد مورد عمل قرار دادن دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و نشاندادهای پیام نوبتی پیشوای ملت با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند ملاقات کارمندان پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان با نمایندگان اهل جامعه و فعالان شهر پنجکند برگزار شد. این ملاقات را معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده حسن آغاز بخشید و به حاضرین اطلاع داد که مقصد و مرام چنین ملاقات و صحبت‌ها پیش از همه آموزش، مورد عمل قرار دادن دستور و سفارش‌ها، هدایت‌ها، نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی کشور همزمان تقویت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی جهت پیشگیری از شامل شوی شهروندان مخصوصاً نورسان و جوانان به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی، تروریستی و دیگر ظهورات نامطلوب می باشد. در این ملاقات نماینده پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان سفر دورانزاده با سخن برآمده به حاضرین اطلاع داد که واقعا امروز ما اهل جامعه تاجیکستان وظیفه‌دار هستیم که در آموزش، تطبیق و اجرای طلبات مقررات دستور و سفارش‌ها، قانون‌های جمهوری تاجیکستان و خاصه نشاندادهای پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خویش را گزاریم. ناطق تاکید نمود که در سال فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان طبق پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی، تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان شده است که ما باید همگان در این سمت تدبیرهای مشخص را عملی سازیم و تاجیکستان را باز هم آباد و زیبا ساخته از همه گونه حرکت هایی که به امن و ثبات کشور خلل وارد می سازد و تامین رفاه و شکوفایی خلق عزیزمان همه طرفه مساعدت نماییم. در جریان سخنرانی خویش نماینده پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان محمد نبی نورزاده بار دیگر به حاضرین اطلاع داد که از طرف دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم دو استراتژی های مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2016 و 2020 و استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2021 و 2025 قبول گردیده با تطبیق آنها ما توانستیم در سمت کاهش دادن شامل شوی شهروندان مخصوصاً نورسان و جوانان به حزب و حرکت‌های افراطگرا به کامیابی‌ها نائل گردیده این روند نسبتاً کاهش یافت و همزمان اطلاع داد که مطابق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 26 فوریه سال 2026 استراتژی نو با نام نو استراتژی پیشگیری اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026 و 2040 قبول گردید که ما باید همگان در تطبیق آن سهم خویش را گذاریم. در این ملاقات معاون پروکرور شهر پنجکند
ایلهام‌الدین شریفزاده به حاضرین پیرامون پیشگیری از عملهای جنایتکاری و دیگر روندهای نامطلوبی که به امن و ثبات جامعه تهدید میکنند و از پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه میگیرد. از طرف پروکراتوری شهر پنجکین کارهای زیادی ترغیباتی و تشویقاتی جریان گرفته پیوسته توسط واسطه‌های اخباری عامه و دیگر سامانه‌های اطلاعاتی برنامه معرفت حقوقی تهیه و نشر می‌رسد. در خاتمه این ملاقات معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده به نمایندگان پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان برای تشکیل و برگزاری چنین یک ملاقات خیلی مهم و ضروری عرض سپاس کرد و همزمان تاکید نمود که در زمینه این ملاقات و دیگر دستور و سفارش‌های مقامات بالایی از طرف رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین نقشه‌ها تهیه و تطبیق آنها تحت نظارت جدی گرفته خواهد شد. گزارش عباس همراه‌زاده و شهباز قربانوف. راهبریت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین تصمیم گرفتند که سال روان در کشت کارتوشکا و به دست آوردن حاصل فراوان سهم خود را گذارند. متوجه باشید با ادامه این موضوع. کشاورزان شهر و دهاتی پنجکین با استفاده از باد و هوای مساعد به شنودن کارتوشکا ادامه داده ایستادند. در برابر دهقانان و کشاورزان کارمندان کارخانه و اداره ها نیز به شنودن کارتوشکا برآمدند. راهبریت و کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین همکسب به شنودن کارتوشکا برآمده. آنها در موضع جماعت دهاتی سرعزم شهر پنجکین که یکی از منطقه های کلانی استحصال محصولات کشاورزی است از جانب حزبیان شهر کارتوشکا شنونده شد. در حشر کارتوشکا شنونی معاون رئیس شهر پنجکین خوشوقت‌زاده ایرکین، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین مرادزاده مستانه، کارمندان کمیته اجرایی شهری حزب، رئیس جماعت دهاتی سرعزم دلنواز سلطان و اشتراک نمودند. در روز شنونیدن کارتوشکا حشرچیان با استفاده از تکنیک کارتوشکای با صفت را کشت نمودند. کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در این روز در میدان زیاده از 1.5 هکتار کشت کارتوشکا گذرانیدند. عین حال کشت کارتوشکا در جماعت و دهات‌های شهر با مرام ادامه داشته. بهره گیرندگان آن کوشش می نمایند که از باد و هوای مساعد ثمراناک استفاده نموده کشت تخمی کارتوشکا را هرچه زودتر به انجام رسانند. امسال کشاورزان توجه اساسی را برای بلند برداشتن محصولناکی زمین و افزون نمودن حاصل این زراعت مهم روانه کرده کوشش می نمایند که با استفاده از تخمی های خوش صفت میدان های کارتوشکازار را زیاد نموده حاصل فراوان به دست بیارند. گزارشی مرتبه رحمان و شهباز قربانوف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام بخشیده به روز بین المللی حفظ یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی با اقدام مؤسسه دولتی پایگاه باستانشناسی پنجکین سرعزم همایش معرفتی و اطلاعاتی برگزار کردید. با مناسبت روز جهانی حفظ یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی با ابتکار مؤسسه دولتی پایگاه باستانشناسی پنجکین سرعزم تحت عنوان تاثیر حفظ و معرفی یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی به نسل‌های آینده همایش علمی و نظریوی با اشتراک باستانشناسان، محققان، نمایندگان اهل علم و فرهنگ و واسطه‌های اخبار عامه برگزار گردید. این همایش علمی و معرفتی را
директори пойгоҳи бостоншиносии Панҷакен Сарас ва осорхонаи 5500-солаги Сарас Зиёзода Абдувоҳид ҳусни оғоз бахшида аҳамияти ҳифзу нигаҳдорӣ ва муаррифии мероси таърихию фарҳангии тоҷиконро як омили муҳими худшиносии миллӣ ва пойдевори арзишҳои фарҳангӣ арзёбӣ кард. дар ин ҳамоиши илмию назаравӣ намояндаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Саид Юнусӣ, директори муассисаи давлатии осорхонаи ҷумҳуриявии таъриху кишваршиносӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Мақсуд Мизровзода, мудири шӯъбаи иттилоот ва тарғиботи кумиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Алишер Мутрибов, сармуҳаррири ширкати Садо ва Симо, муовини раиси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва иҳёи Тоҷикистон Аббос Ҳамрозода, мудири бахши панҷакентии иттифоқи рӯзноманигорони Тоҷикистон Турдибой Солисода, устоди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Салоҳиддин Исроилов, бостоншиносони шинохта Абдурауф Разоқов, Исматулло Раҳматуллоев, Одил Отабоев ва дигарон ба сухан баромада андешаву мулоҳизот ва пешниҳодоти хешро пиромони ҳифз ва муаррифии ёдгориҳои таърихию фарҳангии тоҷикон барои имрӯзиён ва ояндагон бо шарҳу изоҳ баён карданд. дар ҷараёни ҳамоиш маърузаҳои илмии муҳаққиқон низ шунида шуд. зикр гардид ки чунин ҳамоишҳо барои боло бурдани ҳисси ватандӯстӣ, таҳкими худогоҳии миллӣ ва ҷалби мутахассисон ба ҳифзи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ аҳамияти бузург дорад. дар поёни ҳамоиши илмию назаравӣ директори муассисаи давлатии пойгоҳи бостоншиносии Панҷакен Сарас Абдувоҳид Зиёзода ба иштирокчиёни он иттилоъ дод ки бо дастгирии бевоситаи агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойгоҳи бостоншиносии Панҷакен Сарас дар таххонаи биноҳое ки қаблан обод набуданд як силсила утоқҳои корӣ, устохонаҳои таъмиру барқарорсозии ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва дигар имкониятҳо барои бостоншиносон ва меҳмонони ин пойгоҳи қадимаи тоҷикон бунёд гардид ки он имкон медиҳад минбаъд кормандони пойгоҳ дар ҳамкорӣ бо муҳаққиқону олимон ва бостоншиносон дар ҳифзи мероси таърихию фарҳангии халқи тоҷик барои ояндагон фаъолияти пурсамари хешро густариш бахшанд. гузориши Аббос Ҳамрозода ва Хайём Ҷураев. мусобиқаи навбатии дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакен бо дастаи футболи Душанбеи шаҳри Душанбе бо пирӯзии дастаи футболи саразм анҷом ёфт. мавсими нави чемпионати Тоҷикистон Лигаи якум оғоз ёфтааст. дар бозии навбатии дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакен дастаи Душанбеи шаҳри Душанберо ба ҳузур пазируфт. он бегоҳии санаи 18 апрели соли равон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент бо доираи васеи мухлисону ҳаводорони ин намуди варзиш баргузор гардид. дар рафти бозӣ футболбозони ҳарду даста маҳорати хуби бозиро нишон дода ҳар яки бозингарон мехостанд аввалин шуда ба дарвозаи рақибаш гол занад. дар қисмати якуми бозӣ дар дақиқаи панҷум футболбози дастаи саразми шаҳри Панҷакент Ҷаҳонгир Исмадияров голи якумро зад.
футболбозони дастаи душанбе низ кӯшишу ҳаракатро аз даст надода ҳисобро мусовӣ карданд. Дар ин бозӣ дар дақиқаи 33-ум футболбози дастаи душанбе ҷӯразода гол зада натиҷаро 1-1 кард. ҳисоб ки 1-1 шуд, ҳарду даста кӯшиш намуданд то дар интиҳо ғолибиятро ба даст оранд. Бо талошҳои зиёд ва тактикаҳои хоси бозӣ ҳисоб 2-1 шуд. голи дигарро дар қисмати дуюми бозӣ дар 53-ум дақиқа Паҳлавон Баҳризода голи дуюмро ба дарвозаи рақиби даста зад ва бо ҳамин дастаи саразми шаҳри Панҷакент ғолиб омад. барои дастгирӣ ва қувват додан дар мусобиқаҳо варзишгарон ба футболбозони дастаи саразми шаҳри Панҷакент, ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва сарпарастон изҳори сипос намуда ваъда медиҳанд ки дар мавсими нави бозӣ тамринҳоро дар сатҳи зарурӣ гузаронида кӯшиш мекунанд ки дар ҳар як бозии навбатӣ ғалабаро ба даст оранд. ёдовар мешавем ки бозии навбатии футболи саразми шаҳри Панҷакент бо дастаи футболи Сомони ноҳияи Данхара санаи 21 апрел дар варзишгоҳи марказии ин ноҳия баргузор мегардад ва мо барои бозингарон пирӯзиву ғолибиятро хоҳонем. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.